chia. Na ose akra no twintwa na nemo kwa beso. Wa fra homa no so. Come on na me ni udi no. Hello. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning. Obebo udin ana wo mo udin. That's some kwam something carry. Kwa mama ntie wa no pay. That's no pay. Amani ni Unsu wo huna mane. You baby a minute. Maybe we know about and I can't answer them so. About and I know I don't say no one of the phone would give you want to know yourself. No, no, give me what no, Mr. Dane ho kakra ma me na wa homa ne nnim wa me. You see. About me to see or hardness I was nobody number 4. I'm more than one me papa. You don't can I ask you. But I shall say no yes na not here. Daddy. O mama mo kwafe o ye boss ni am na ba. E o mama mo o no sister. I know ba o yes sir. Mate. No, How I have a the name class of the Quano. This is what it's your mommy Quano, the truth is my dear Mississippi, the cancer. Just a dream ran out but Tiba could be area no so just wakasa. My it's me to bring you better in the community. I'm sure. Na watu obo ase busa no ade kuruntia. Me no I didn't say no I know what kwakwana ko 3 years. And now we say I don't want number 4 say we go because other better try. We so that I permit planning. Na dan we didn't dan for the catch wo. Excellent. It's investing in the 18 command and performance and buttons. Why now? It's a feeling very blessed by the Naples motu. And so on. You think the same human? Nami Jaina be a condemned. Papa, nyabotre King George ni the great ocham. Oni awo tutu amu ha no be kasa why. Mo. Come on, I did an audio. More. Hello. Good morning. Good morning, sir. Udini baby, I was free. Yo, IBJ, you got your family ash to make a surface and it's PDG. Okay, Mamintio, senior. IBJ, with the Asano, and say, Sister Diebe Kasa, say, Idrana, Apanichian, and none of the non-campus and a bomb of Anka. Debbie, I say, dear, a almost situation, no money, and no more dinkomo. Ye are maybe a homanama, a futobia will be an orbit 2 or more. Why? Hello? Hello. But your Obebo Diana Modin. Okay. Daniel Hooker craving a mint me new and income or why? Hello. Yeah, what's a minka? Hello. Yeah, Mamintio Medofo. But you shouldn't be anything. When them our edition 2020. But your Pejaonica Crama me why? Hello. Aha, yeah. Many them our 2020. Hello, that's what I mean. Meton come, I mean, meet you, pa. Then this year 2020, you are ready. You are ready, and you are ready, and by 2021, you were your first born.
afei no mu se be man no so oba na me ya dia sen ko be so akra nim kra ma me no fi obedu o se da wo nye adwani ni na me ka chen se me se akra be ka ho ti se na ya wo susu mi ema eno wonu no ko ye ema me susu na nya boten ka chen so ye di pa boni ti modi and so wa na me benyi mi se kembo ana no mi se kembo de oye na no ye esa kwaduro ndin kwa na woti anka unu dia ni nka unti nyema na waja ma mu be kwa adwuma mi so me kwa adwuma akrai palimenti sa no ka se mi sa ni third born second born onya 1.5 mpo sa ni third born de se de be ma no do be ya de toa me ka se ni kuma fon se de mu ya ni ye ne tie aba me bu be se ni jaware mo se won ti sa wona mi so dia kwa duro akwaduro mam ni besini jaware afina manye tatie ni kitchen ni kuni kitchen ni besini jaware because amama ye ase ikasasa ni mwami wa ina ifeji mate ni nyambe Mofa asere na ono. Awo tutu amu ha umba no be din komo. Hello. Hello. Obeba odin na wo mo odin. Lebo mi din. Mami ntio. Ita so me de bani. Me ka so ti atenti. Okay. Me so me program ni say. Me share them and me say pattern. Na me ne no wa ma me hu the beginning bi o ti. Afei ni ko mu ye e ko na ni kakano. Me friend na onfa. Me friend na onfa. Chiso no anabodi bele ni sana wa o friend me back. Untida ko na me bisa na sene so o ma me ni o ti ama ma mfumu na kwen. E ma be ka chen se. So me friend ba ko na wano pa. Na me ha me ho se ni bi. Ibi se tribu kwa na on friend ya ma me se no ono hu ko na o betre. Ah. 2. They are 2. Afi ma me hu se me ma di agulo. Mami mani hu se me ex boyfriend so di agulo. Ibi oba mi ye ndo mi let me aka say me ma so be ya aka. Enti si anya ye ne se me the bench no apoti be bi anamo be 10. Utu anamo be 10. I want them the bench because we have them and now the same year. So, what's not bench? You come to our band with all this man, to all this money now, telling you. And Dana, you have to say, Number 3. What's it? Number 3. I say, dear, oh, make my name here. Well, me, my dear, my young. Many of the people who are so program you, and anything I'm able to learn. And to what you are, or me? Let's see what you want. When you might say, what the man says, and you know, Shishana, Mamma, no, dear, a man, a people who are more than my baby. I'm making your contribution. Be there 100 cities. I'm going to do one more mile. You buy about the car. And let the young woman, I see a better mammy, I'm so I didn't maybe. You now bonny. Also, after the or see, if you are catching the same, not down for you, no, or mouth, someone a boy, the other son are down for. But if my boy now, I found down for me, asking up to you. Me man kind of find them what we yet do not possess, or even be very good. Fafon man, Naman and Casa. Only, no, I sent a boy, I need to go to Galley. But Mr. Susa, or 2 in Jaya, what me a casa or Fiticas were who dear how? Macatiano, Macatian, or get them say, Mini Senior was 20. Mima Pana say, Assembly Hamiama. No, be a missing a dear, Papa, or do you miss me as a minute, my yaka?
Minute me obi a me set me me so na meba. And you me see me up no kase me see me mama me take na o mama see me mama me nyɛ diane ma no e ko mo de na so ko so ba ko tuti na me de ma yɛ diane wo so no mo ti mama na we me see me ho ma yɛ bɔne an mama o do no ho oh no play de ba me kase o do ti me de so so ya sa di na when you see na o se me for me wa de na me de me see me ho ma yɛ bɔne and I said, I'm going to come with our over. It's a wow about the plant and our friend. We mean, soon, no man, may never be any. This is for the body, there more about on and I do best work. You will know what 3 o'clock. Okay. If you all know what to hello. Yes. Subaina or done at the actual no. Obet me at now 70 years. Me say sana or no tino. Obet me at now 70 years. And you may real massam. You could have no empire, mra. Na yenne abedwa format na se. Nyami kofi abije na me catch us no do fon tamanti o ba me de bubu sama sama me wo question ba ko pa me busa wo. De wo ka ho asem nyina no ebura ya buyi ye de wafono adane punching bag ye di watamu atiti ya wonamu de wo famu me ba chewo wo betimi atena ho 70 years because e bia na wo 30 years e bia na nyambe mo anya 100 na the next 70 ba ma no ana oba na na betenam timi busa wo betimi atena ho 70 years answer no bram wa kwa ba ya jaibi ya semu asa ya na bi mo pese on betoto mo ne shemanum ya sempa nyami kofi abi na be ka cho se koja wade o ba me busa o say de be ma na de ye wo no de oba na de ye wo no the next 30 years of your life obetimi atena ho ene e wa tu hufo bram wa kwa ba ya jaibi na bibia aboko de nyami adu bibia aboko pa na o shirt ye me fe pa samu me da CP so I have you now when I pom atari ma wa your friend a Deuce Collections oh you correct papa guy pa a Deuce Collections nice Pankrono Estate oh okay baby opposite and Casa Bites oh nice what you draw ye papa just say there oh ha no ade aba colorway no any design we be fatal sabe nese nyasam ketwa right Brian Ensunsun komo ho komo ne de minister komo ne de bia am for free na me na manam tiwe me den say yeah obi obefre bia na opedro ne bibia no obi na anom na odi hu adanse a che nipa no as I say the word of mouth communication e ye adwuma too much wow to see me ba studio so obi betena machia odi so on nipa so or some say last 3 weeks woman be of them say ya funu it was say woman na recognize ya drona man wabetu this year odiko me say I nano was it Wednesday woman be ba ha obaji adro ni bi free me ho ha in fact obetodro no na emu nyema no na se ma me todro no abusu adro na ye ka ho asem no enie your friend Daphne Sabati ebia Daphne no ntimi mbo o de also hwe IBJT no IT na IBJ ka ho asem no na maame ne ba ya ye de tea ni ma na okonom ye na ni kidney o makro he ya ono ana nantiba ha say macro ho no nipa 2 e no mo kidney ho anya problem a me de aduro bia ma wo mo a nyame adom o mu di ho adanse oba e no se minister me ba ya mbeto aduro a na me kidney no na me say oh na ma me de asemwa o se me saba je foforo bro could you believe say ma me na obeto aduro a na wo hwetwe ne ho na se sika no you kura na aya asema ma no ma me no to Daphne va kwa no wasache miska ana say na ma me na say ska we dia do say fatofu abi gu kemo na wa boa me pa because me no madro no manuma drum man but eni me ekoso me nipa de say me hu say me nya hodene sa pepepe
So yes, a Daphne Sabbath tea. And they say inka Veronica Fashions na ko oba fiduam ha. O to adre bi ma nikuno. O se na osa hanikunu pa. Osa no se eye wo kwachi timi san ma wo pain. Pa. Se na chi enenum ne ade che se enya asem ketoa. But na bibi nti wantimi ameka yensa. O se minister dro no me sa baji bia ma me maame. Because me kunu osa na ko. Medofo number upusu no 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097. Say ya na me mpese me ha me hu pi akeka yade ne ho asem but e bia enne ne da obi ehwe ye nti mame o asthma na da so no so we asthmatic patient a tie me ye eye tin kwa brane emfa won to Daphne Sabati ne so o ho beto asthma nti emfuturo kura wura mu a se nwusie o se whatever ama unya problem Mr. Bomodin se onsabeka Daphne Sabati yibi yade bia da onipadua so a aye kwankro yade bia da onipadua so a okura odwen se unya anu yenti no eye spiritual no eno na mene wo ka ho asemi benum ti kwa na yade a ekokun no ensa aduro no di ye Daphne's herbal tea epacho etwere da onipadua so no mo muntimi nsa no mo se wato gem mesese wato gem kura bra ne ma Daphne Sabati no binom ebeko obi ho anadwene mu ha no me kire edam nipa no watentom agu bomodin na beji Daphne Sabati bi na fama no mo amoda pressure no so no momfa pressure dro no ngu baabi na momenom Daphne Sabati eyeti kwa the magical tea no na me ne udi hu nkomo no ai diabetes no ahawache enemy throw challenge wa wo se wanu madura che se wo de se ya bibidro kura wo nyinni wo na me hia wo beji Daphne Sabati ni baako na entu yade ase yade bie ha oni padua say stomach ulcer cancer me boni din say emprensa me de droya so bi cancer enti kimo na ye kwakwaya wono jai na beji Daphne Sabati yade bia eye oni padua doctor say okoye o surgery no enkobo saaka no ai me se men kobo saaka no beji Daphne Sabati na ansa na di adanse adro ne bo nya den obia timi tobi kumase ha Ghana nyina daban new site pe medofo de enti adro yem pese ebekọ baabia ne se de adro no ye adwuma fa no yem pese obi be se adro no enti ewo memen nsem wo Sompa ha oba Sompa so re IBJ tea ne no anie ena uko daban new site nso a eho ena obenya Daphne Sabati bi apart from sa baby bia mienu we no me pa cho gise bia wa order near the delivery ye de ama delivery abrew ebi ni baby abiem edro no ye bo ho ban because eya nwa adwuma ye jai man krofo bi mu on be sadro no ye mpenesa we my friend the magical tea of the moment yade na da oni padua no so no se wakoma ye adwuma nko ade a me pa cho ensaye enida so ho ye obi mo ho mo de ne bro de ne so se mogya mu yade bi hawo me si mogya mu yade be na hawo minim se wahu de meka no mogya mu yade beji Daphne Sabati ekum moa ekum kuro ade bi ye toxic substance bi e wo ni padua mu no ekoyi ama ho atọ enkrofo di adanse o ade na manuma drebi na so ni adanse
ototototo nura me si piano no tugu uko obi dem on the table washada wo table a enuro gusu ankasa kan nyina gu baabi onipadua mu na etwetwe ho no onipadua mu a ye wo ya no onipadua mu no a wo ya wo nti wo to ase twetwe untimi mfro abrosan ye bim kura ya untimi nkwa sore ene yade aka to dem untimi nkwa yie chese wo wiase a wote kura no say okay dem definitely about tea kachire obi na open asmo yare a onya no pomasi bense ene ye de tea soronko tea papa no aba number opusu no 0500 922 299 0500 922 299 and I said 0244 941 097 0244 941 097 so wuntimi more daffodil ni dia and I say herbal tea ni dia o say IBGT no dey ka IBGT everybody be the magical tea of the moment tea na esa cancer no tea na esa stomach ulcer no tea na ama nkrofo diabetes eyira no tea na ama etwere nyina edwane no eno na me ne udi hu nkomo no bro o final words na yen sode ana ebi mu frɛ so mo frɛ do ni bia ana mo bisa sɛ no kwese afide kese we yantimi betena so enchi ni pawo dabi obi fra no doubt na bra ye diska no ma wa betimi asane ma sa last week woman bi ne me yes ade no eti sɛ me de adro no koma ne no am de driver ne number ne ma na driver ne phone adum ma mi ha mi sana se mo mi yanko tena afide kese no so nwa dabi eti nya mo tadro ne ba bedu eti widi me one hour time na me say driver ne so ne phone and of friend our the saka na ni age ya won so start here na do no ba bibiara wo bia delivery ye be bro ba bibiara wo bia ana wo kan no so ye nton bi wo ba bia I want to da buy new site and aba Sompa ha IBG ubusa IBG ubi frame this year so ba na kwan so benti no em say wo betwe ne pa mpacho bomodin brantem na ebo 920 ne dia me kwasore wo victory abusia definitely about tea na edi unkomo no the magical tea of the moment Mr. Bomodin na bepe tea ni bi na ebe boao mame sankwa homa no so na me nkodi nkomo baako bi na badwafo emrem na san niam asesa nyesa na wo hwehwe odada o hello Mr. Good morning mame from Patrioti me pe na me da ba o ka se free him the quite one no wa oh puano ho okay me pa chow ye the numbers na the goose sisi an frɛ wo mo ye the be maka abre why number we ya me sorry am the number better so frɛ me pa chow wan ka fa bre me na me tia wo ka adanu me se wo ka to manso e be mu fi e baby puano kra de chia revenue for remember why yo woni revenue for you in the pa kono ho obe pretty safe akọ kono ho na ka kire ne se o hwe IBJ or the number be ma na frɛ me na me hu kwan me fa so di bi abro why baby tie no ne me right abusia say the adro de be di enkomo Mr. Definitely for sorry hello good morning IBJ good morning sir Nevacho, apom dise. Yes, wa dum na unso e. Nyame adom. Ni di kwa ku ni kase tinto nso. Kwabra ma. Ni papa that intampe. Wadawroma. Papa lon kamenye ne number. Ambese mi di nkomo 1 2. Okay. No anga temu. Me drive me you already. Okay. Right. Abusia yembra back to the studios na ye made you come who say King George said King George as you atwe na no na King George won some ka o King George won some ka control of myself baby Masa
say obroni Friday be say wrong expectation ansa na obetu anamo akwa awade mu no na wo wade bi a wo pese wo hwe so de wura awade no ba ro ko ye na niam asesa nkrofo bi mu no ye di nkomo bebre mama bedwafo mram King George mami ntie wa no pay yo for any ahefo nyina ase o say dey wrong expectation wrong expectation na dia ade ba ko a ewo mu ni say ene boys no ne girls no George so bodium kakrama me ba said the humane si pusu no mame mpeke call back bi mame mpeke call back bi na I say me pese me fa nipa kro no o pusu humane sa hello yeah, good morning sir so me yan IBJ number I me sorry I'm the number na beto so why okay right number back we know what frame and I'm pesa me fa no cuz I know I love okay King George mami ntie o let me say wrong expectation so we expect bi pa na akoye wrong adentia enipa nye na binsu ene on ye smart ankasa I say initially obey show odo obey kire odo obey bibia woboa wodada na nia owo eba odi wura wale mu no eho na ya no odo no edadi so oba na wode bema Michael wale no anase bema na wode Michael wale no eho no sa do no eho I was say 3 months akola 3 years afedi akola no twuntwa won akwam yesi se wo dome a di mashade eso se de nyankopon kae no media ka me menya pa enka aware a eba wo mu no enya wo be ma no ba enya wo ba no ba sa aware no na wo pese wo hu odo pa ka fa wuti wuram na wo mu a atimi age emma sa aware mu no Radin so Emma on sensi from da. Me kan o hawum abebrese wom enim guase wom uchi anya ya akra no a waje no o be gu aware no ebu nso akra na waje no true akola no nti aware no ebegina na entai nsi de me pese me ka kire woni se odo last week na meka na mekoso aka se odo a entiase nim enye odo enkwanim enkwado ho asem na mekai se love no enkwa wo mu a ekata bibia so na egi bibia nso di na media do pa mi pese mi true na nipa bebre ntimase se adenti na oba owoba ana abema owoba na akowale no enu timi show odono so nipa no pewa engola no ba no on the how ebrew but eyen so hwe engola na enya wo ma no a ye de owura wale mu no ha be ma bia na oba bia owura sa de King George eye wo yire no ba de ye ma ana eye o kuru ba no so de eye ba endi se wo dome a wo dome ba that's right nenso me mafo bi munda anhwe yi a obekwa akose odo no emwa enkwala no beboa ma odo na ayede asei ana ni nyina mu no mi so odo kan owo e wo sa situation no esese ye ma won award ubu a ye kan sei wa fa hawo mebre mu nso aware no guzu ye den eye djuma wow emu ani mguase emu hawo na ye hwe wo oba no
one kasa no wenum kasa etisɛn ɔbɛma no wenum kasa etisɛn ɛdeɛ bɛnti ɛna na wodi biribi asi a wobɛyi suban foforo adi wrong expectation ɛkɔ akɔba enipa yɛ smart na nei no me say ɛsɛsɛ nkawareɛ yɛ sign contract nyese bi a me Kristoni na me identity na ware yɛ sign contract yes anya manema we no mo yeah yes sign contract aden asofo be sign asafo ma be sign obia be sign dabi yes sign contract no say die nsem na was wrong expectation ade a me di mani hu yen no say enye sa na ye de etie di nka no na say wo agya wade na contract a breach of contract enye say bia hwe obi be ka say yeah, can cause you. And there's a kenei no awade no ye kwa yen sign contract. Yes. Wo share me boss say into wrong expectation na ye kan wasem no. Na ada adi wo ho. Enti ubum boss no so a. Na say aye breach of contract. Yen kwa fie mu. Se nipa efra wo awo akwansidie ne o hawa e wa aware mu a. Including a Christopher. Including asofo made there be mega so nipa opinion leaders nipa bi a won expect say enka bibisa betimi ato no nanso aware wrong expectation ti ohu sa amane no ebi tiska ho nsusu obi tiska ho pa bibia koso enso oni asundwe wrong expectation endi yen kase bi a say yen na si fie ho na say ubetwa raw meat yesi ska wo fie ho yesi fie ho sei yesi fie ho sei se no na wo de ko de a sa de no su free ho a na yen so ya famu de esese ye na yen koto sa ha wo ne sei me be ma ene mema ne e ma nyina hwehwea ye hwehwea wale ye pe ba bi e ho ye awura ba ko ne di nkomo isisi ya odi kafre o se na nko ne obi ba ko bi na na but hwesem say we no die bi omo ye smart edu ba bi so ye say we smart ba bi adu no yen era idea yen generation there say we smart wa warem a mema is smart a man so ye smart na wrong expectation se beto wa now we smart hwe eni enkrofo achi eni ayi or say a futuo bi achi enhwe fie ho enhwe namfofo nemum esesa we smart wow and the nipa bebre su ewo awarem wrong expectation ama say mi ni aba o frefi pankro no ma me kunadu me kaidin no minimum menso e ho na metie na baby a adu no de na ehema rehu mu say oso odikan wale first ana second one yin so enti wrong expectation ohun say obema ba ko no na nka ope no but na de we nso ye no yogurt na no ototo no dey pay points bi o no chire wa de wa be wurabuo no te say de wanya the great pizza no na say the great pizza yi so oni mo nso a wo de minim say minim so a ya de niema bi gum yeah prekese the great pizza yi that's right na waji bi wa wo ho na waji bi wo odi say na odi abehye nso anum eno aye adwembone uwura mu ekwan kaka obehu a na kwan akatua ko he won we de ehye de musu oti bibia muti skaso nso ubesu wrong expectation dini pehwamo enti yes smart o aware mu semri ebia medi manu esie no ebia oba no a owo ba no eno beboa wo ebia bema no owo ba ba ko minu no eho na obenya wasundwe but in so we wo mu de betramu na wrong expectation na ye ka no eho na obehu awie abusia King George na what ten nka no I want to ase won nsem kan awo and then come aye din is wrong expectation abrante no
ususu niema bi ono a bi so ani kire o ma hu se akwaye capable rafa de mu wura mu no se enko yie minister ye wo be ma bi wo kura mpo a se bi edura na adwo a na adwene no enye edam ne dam kura ba na adwo minister wrong expectation na ye ka ho asem no any power expect eniema bibrea a disappointed too much expectation a bit disappointed so woni wukunu ti ho na oyo obobusa say e die nti na wale me minister ma me mbusa o yene ne me na me busa say why do you love me what answer will you give me if I ask him show him say sweetheart why do you love me no there obia won answer it's what answer now the me I want to do atiwe no enya me yere no ntimi ma answer okay o de fa ne say o yere ne me me ntimi mfa ne say me yere no nti wo de to aso another get dey make me boa awale na ye ko wale no me hu ni say da bia me ka say mo say every day bi na Adam ko ka che nyame say wo ba na wo de ne ma me no na akodi aduaba na ma madi bi no nyame ontusi oba ma be me bi eti say me hu be ma na me pena me na minim say be ma we die said ni sisi mu odi a won na ma na natan no ekose no ade esa obetimi aye adwuma eti me ma wale na me eti no so no ya na mu interest wo ho na we interest ni what say obetimi awale adidi saa na ade esa wada saa eti chese mo no awade na mu ko wura mu no sisimu din nyina so yade a ya na moni je ho enye nyame som na adwama mo na enye nyame kire adwama ma ka before ade ne de nka be kwa ko wale no na ka ade no waka hwe won hu say ade na wo kom no ade sa adwuma betimi akoso I want to do a philosophies adwuma ade sa eye reality na make am adwuma betimi akoso kire say bema obibia na wo expect say ena me ye kristoni nyame mpesa wo de me ngwale nwie ye wi a afi ye be wale wi ye anadwo no keja first night obitimi aka jo say mabre light off mabre uns engagement ni pe ba enti mabre manenye wo kina keja afedi wo di ko mu nyina that moment no kora no bibia kora wu afiri mu na say wrong expectation ya ye ka ho ase de wo kan de ebitimi si wo ye friend say honeymoon hona nkasa no kora no na obi ai disappointed yeah disappointed say when him say sam ready said the be me be see aye adwuma me wo video bi on my phone so na next week me bo a kire amanfo crofo bi o mo honeymoon adanen tokwa ka me no be ko no se pass one me na me expect ma ko dwale me de me white tower abo mi ti me de me white tower abo mi mu na wo be jere me say de mesia wanam wani so no any baby abekwa akoto no wo be bo no enka ho atopanti na enu so here are very necessary enya atopanti na I want to tour minister atopanti no ko bo bi ben so me wada ma say mo mpe no kora me ka no kora na mo nyina mo tuma no agumi so say wa wale me enya atopanti na obitimi toka ema na yere na wa fa driver amano na driver no ebu ne yere atopa enya atopanti na mema ni bi mukumu yere nom enya atopa oba ye pe musie oba we de no ya ne minister enye sa eti edru wa oba na expectation wa wale num nyina ehokura etimi ewu yese wasa akwaje ne kine no na etosumie nu ye ka asem bi se wodomia domayemo aka ho se wodomia domayemo aka ho edie nti na wo be wale wo ba akwala afie miensa ba kasa kora wanim akwara afie miensa ba wo be pupu kora bi a wontimi nka jesi e bone diaper san wo pupu agum yesi wo bi nkyira kwara nyame eduru mra bia yenka no kora nkyira nipa eji wo betimi agya wo ba kwa wale ana minu aba
Untimi nya wo ba no. Emfa wo ban fie miensa nkoma ne papa. Na wo de koma ne papa wo yira. Maame no obetimi atete wo ban fie miensa. Hey, wo ba wachim na wo ya. Said moment abema beka che se ompe wo ba ni mu ahwe no. Awale na wawale obosome miensa no. Menua atena ni so. Bema no ompe wo biem. Wode akwala no. Ye katasumu mwaso Madam Fubi was Sunyan. Madam Fubi was Sunyan. Friend of Sunyan Mizaya was sending me a message. Was it she's right? Was it I want to do is great, Page. Is she married? Or say she's 100% right. Atopan is important. Very necessary. Kevin, for video been to some Mrs. Here. Oh. Enti sen enka wo boy no wo hono me duma nka medi wo no won we to penti akwa no wo pese wo pio wo pese wo pia bo abusu abra Facebook ni YouTube ho na branche bia wakwa ho wade a ai fratale ayanwura ye de ko wo pese wo pia na to pase mo fom e wo fom ye bo no this scholarship is that asama make hey me kra sisa no frey o kan no me kra ne me hunhum edijaw bebre chese adia ne be ma akwara fie me san twitwa wanam wada akora wodi koko akora no feeding bottle one want me si watopa kwan bra me pa chaw se wo mpe sisa na ka che ne se wonko mame nka se bi nchiro emade nipa beka mu wabam da sa wale no akoba akon anya ye enti wo komienu aye ofere se oba no ofiri wonsa obi amfa ne ba maw enti me ka che o se bra no wo mpa obiem awale no ate nani so wade wo ba no na eye kataso mimi aso meka no kora che fa wo ba na kwatete no na minister ma se metwato se oba tan wu a eya chen oba wawu agani kunu oba tan wu a yemusase na ne ma na nyinyini yemusase na ne kunu wen oba tan wu na ya nya wawalefo wu na se per video we no se obi wade de wo kọ honeymoon video yi ko gogogo na to pem a wo be pa na ni so wo ba ikura de so mesi mabuwa woro watale nyina mabuwa woro the great mabuna woro the great masama make as so me kabi mesi we mesi mabuna woro no amande okay me da say the great ochem brem mame IBJ enye izo wo sem na ekeka na sa in fact and some koso ene o hwe video no se de sikwa mame start also topic ni de toda ya na yini ni ase nti so bi pese wo ohun ade potential wo kan ho asem a yeah unim de nipa ni be ye ka wo san ka nipa bia nya ne sofo ana ne difo ansana be kwa wari mu no na wodi ehu se we ye bebo ma na ya mama o tutu a kan yi bi na me ne nya adwen se free Adam breso bra oba no eya attempt say oko okay I know there okay so obia woni opinion okay aha me hunu sa sa umanya meba obi bia mu a ewie peye enipa ni bo ho a wokosa ade ne wakodi obi bone to obi wrem ne twa say nipa no so de be de ebi soso ye de be won nipa ena obi wo so anya sa ni tiri na enye obi won so a wanhwe ne mayi o de for the ma typical example de yekoso TV so yi we onim de mi hu om age so mu nyina age of form se wo kwa ware ma twa se wunyini e won ne mebi hu nti oba bi wo hotimeka se me pede se bi o na dwene mu do kakra emma na wo se be ma wo ware no be ma no nimfie e doso esene wo oba na anya sa o do hwe nketi amu wo munduru ta ma wo so mo ware o nti bibi kitwe bi ohun se we enye sex ho nti na omoko se me hwe view na me hwe a we adese sika ho ana se bia se ma hu bi da omo ware ya danu ana we se me na mabusuafo sika no eye mpa nti omo kai sika no etwa se ono na fa dodo on se me hwe scene ne se de sika we because omo hye ntare den na che sex ho no omoko ana se bia be ma na kan bibia kire obara na akoma me ka se adwen ne wo fom ni nti no me se me kan bia kire o ka bi che me kan bia kire o ena omo de adan nto call ho no enya ho na me ba me ka bibi afa hawa ya na yen fanyame enikan ni enim kan enkosu se awotutu a de we wosi ahyehye no ho ne tirenwi ne ho ye mefe ne niwa fiti prakopa ne mepe no ede na hu awotutu a ho
wo study ne say ne kasa ne ne krom baby o free ne nyina counto eno bebrebe ne de study ansa na ya ware o ne age sire obesi aboa wo oyɛ mpaebɔfo ne tone na abufuo ne ba sɛ ɛkyɛ ansa na watimi agye ma na sɛ ne siti ansa na waka sɛ mekɔware yɛmfiti pɛ kɔpɛ nka sɛ mekɔware na wɔware awie na wɔkɔ akɔtɔm ne deɛ miɛnsa yɛ a mefa ɔmo nsɛm yi baako a wotwa to memfa de odi kan na ne deɛ no ɛyɛ the most important 3 years akora bɛma no se kyenkyena a wɔnkɔ no on sɛ asaseɛ no odi kare ntɔfe dɔkɔ edi kan yɛ ɛna wɔwuram na bɛma no side na mehu nneɛma mmienu yɛmfiti prɛko pɛ ntwa mo no sɛ deɛ na ɛkɔ so 1 akora ne twintwa na kwam nneɛma mmienu wɔ ha ɛdeɛ nti na wotwintwa na kwam ada sɛ bia eduru enam ne ada yi akakra bi nwenwe ne wosu wo kasa to pande be ndebe ne ye no wura fi sɛ saa ne ma no so kɔso a ɛma n'ani nje wɔ saa deɛ no ho me ba na me pakora ne maame na sempa but ɛkɔbduru mpempenso bi a akora no twintwa manam wɔ hɔ ana akora no betima twintwa nanam so wɔ spiritual side ebia wonim deɛ wɔ kanti twintwa mu no ne mienu no me kɔ be ma no side ne ehu hawa ɛhɔ yebetimi asolve no me ba maame ne side so a say mama the boy is on court o dear na wo ya fa ho o jai wo ba na wakɔware akora 3 years na wo ware ni wie na one be ma we so anwa obeden so wo de akora keto 3 years emre mu kora wo se wonya 7 years ansa na watimi ate no nti 3 years na wo de ne koma ne papa gina ebia wo ba na wonya ne biem akora no kora bete se me 3 years na wo me kone a wonya me biem foforo yensu so a wo ne me wo ho yensu so bi kora no wankwa nkogya wo ntimi anware wo nti hweniye na choose kunu na choose ba emu wasem memfa ne se ma wari agyae o wari agya na de obi awa agyae be mienu miensa enan amwa no onkwa ne hia enye o wari agyae na nipa beka na wutie memfa no ukofa de nipa beka na oba ne kuwa ho bekyerɛ ana wa omu nso betimi ewu nti dwene saa semi ho wo de no de otoso biem so frɛ sɛ one ne ofa oba bi a ware no ohwe na busuafo ohwe ne pa batoba no asate ye neme bi ama waye family planning kra no wonim ho hwe ono so so afuto ni possibility say ebia bibi ikoso enema bi ikoso a wontimi musa oba no se ubusa no empre bebre na otimi ka che ye mfiti prekopa ya metaka se entwen enwu ansana ana ndwendwen pi ye nkogu aware ho but mfiti prekopa so nka se we ntimi jai ebia na oye papa na bibi na ekoso nti one na meka se wo se obia nkonya na spiritual father na ne bi se ekoso no watu saa na mo no wo ho utu saa na mo no na se eye bibi na ekoso bi se nya bibi na ye be ma na ne timi mpode a na che se ware na nya yie the saying na wo kubusa questions nti obetima tana ho 70 years enya spiritual nya nti de na ekoso nti na wo se me advice me ho the last one no ye obeya obaba ko no so se Indomirano ha na ya mfa yent Indomirano no so se ontia se aware a o ware untimi perform every duties bia nti die ntina wo ha wo onene na unsine niema o te se onno aduane ma no ono so a look at this nti mfa so be pa na wo so nti wo de wo se utimi twa so ntem kra omwa right abuzua kakra America na se mesro panifo ka se mi se okwa wade abisa na bisa no nya se wakobisa se ni pass mesi we ne niema te se me pa cho se ubusa honamani a sunsum nso sa bisa wai kakra metimi aka kira na am se birthday bi ho no mo yenye birthday na me mfa frefo be enum bi me pa cho bibi how ana bibi how adwen na pesa oni edi nkoma number no na me ato TV ne so no 05411266626 05411266626 Mr. de bebo me pa na say ye audio ebrem e wo WhatsApp utimi ye audio brem a me respond o ade bia how bia no my any hu enkomo yenko ahoma no so 0551931931 0548931931 simabe numpe enkomo ayedi ye no ma refon metifo emblem kakra 0551931931 0548931931
Hello, Dini baby, I'll cast free. Hello, IBJ. Yes, sir. Yeah, I still need my best view. Okay, senior, I'm into you. You, me pacho, na sister no kase wawari be 3 wawari na babe 3 years. The man so change no. IBJ said na me brother no kase last one we are na me bam. Said no kan be tia ba se ma me no be tia wale na na woni be ma we kwa man san woda. O baba ko no so e bia no wa pono na se wodi na fa kwan bo ne so. Nti mese ma me say aware enye hye man nti ni nipa beka. We take a bold decision. We must say the band Niana, one fan the band by a minute dear, and can make you see me Bana Jawa. That's the IBJ. I see, I'm in Shalpa. Hello. Hello. But you didn't baby, I'll cast free. Hannah. Okay. Mammy to you, Hannah. Everything is so. I knew one or Catway. Then I know not to. On having quail. Then no hand. Only that. Then I know one penny. You find that. You very much now. The great year. So we say, me, sure now we should say, again, I'm listening to them. Then the news now, say, I want to end that, but I am not trying to some by a that wow. Hello. Hello. Udini baby. Good morning. Good morning. I'm a drone. A drone, I'm not going to person to Misika Dosana. Me pacho, free na a line on the nobody who come away. Yamfa afre for Jumadiano NC. Abusia Asadaka say and come my chief executive producer. Dr. Blessed Foster. Doc, baby, I will be ano Nyankopon and Tony Boase in show. Oh, Kevin, birthday be a honor. Aha, I want to do a where? The accountant. I was so Sundraso Hospital. Okay. When a chief accountant. Wow. And a proprietor. So I school owner. Okay. And I had a birthday. Miss and Mrs. Tutu. And I wish you no happy birthday. Okay. I mean, Shirano. I mean, Shano. And then so, me design a best rame with them, but no, I do collections. I best rame ewo video ha. Right. As like I say, come me ankasa me nua PK. Nana Safo Kantanka. A Koba Justice Supremo David Dollar. Me kai we say dwumadie kwasi ada nopa nonso kosi nonkunu bia na yede ebrewo. Mesrew menye wo ho bone. Bibi hawa pusu yen homa e was 05411 26626 05411 26626 Bomodin se kwasi ada bia no oni ebedi ahia. Me sorry enchia sonko enkoma medofo akua jamfu a wo USA abrochimemo. Mame CB and a Benis Yankopon Enshamo P Macrao.